Bu, rombongan sebelumnya kita ucapin salam dulu, takut kita salah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, bang, Bang, kita mampir ke Bekasi. Nih abang datang beserta rombongan. Ini ngomong-ngomong abang bawa rombongan demonstrasi bang. Abang, kalau ngomong sembarangan aja. Bang, bukan rantang sembarang rantang. Ini rantang bang, belinya di warung Bang Udin. Ayo datang bukan sembarang datang. Ayo datang bang beserta rombongan Ibu Kasudi. begitu bang.